Ngiyalibingelela hlobo zami ekuseni sidibana ngale inkonzo eqhakathekileyo. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo ngomnyaka ka2021 osugonqamela emaphethelweni. Sesibanga ngabana siugoqe siugqibe sibheke umnyaka ka2022 emseni wenkosi. Sithanda kumdumisa uNkulunkulu ngalokho. Okhuluma lani namhlanje ekuseni umfundisi Ndlovu. Ngithanda ubana sikhangele isifundo esithi sona ungaweqi lumzila. Ungaweqi lumzila. Sifunda encwadini kaDaniel isahluko sika 5 indima ka22 sisiya ku31. Wena Belshazzari indodana yakhe kawuyithobanga inhliziyo yakho lanxa ukwazi konke lokho, kodwa umelene lenkosi yaphezulu. Kwalethwa lezitsha zendlu yayo phambi kwakho, wena lezikhulu zakho labomkakho labanye abafazi bakho lanathela kuzo iwayini. Wadumisa onkulunkulu besiliva labegolide labethusi labensimbi labezigodo labamatshe, abangaboniyo labengezwayo. Kodwa uNkulunkulu ophethe ngesandla sakhe umphefumulo wakho lezindlela zakho zonke ezingezakhe kawumdumisanga. Ngenxa yalokho yathumela isandla esabhala lumbhalo. Nanku umbhalo owabhalwayo: mene mene tekeli parisini. Nansi incazelo yendaba. Mene kutsho ukuthi uNkulunkulu uzibalile insuku zombuso wakho, uqedile. Tekeli kutsho ukuthi wena ulinganisiwe ngesilinganiso, ufunyenwe ulula. Parisini kutsho ukuthi umbuso wakho wahlukanisiwe wanikwa amaMede amaParisiya. UBelshazzari waselaya ukuthi uDaniel aqokiswe okuyibubende, agqiziswe iketane legolide entanyeni yakhe, kwenziwa isimemezelo ngaye sokuba abe ngumbusi wesithathu embusweni. Ngabona lobo busuku uBelshazzari inkosi yamaKhaladiya wabulawa. uDariyu uMede wathatha umbuso eleminyaka engama-62. Ubukwazi yini laleli ukuthi kulempompi enkulu emzimbeni wakho ebizwa kuthiwe yinhliziyo? Impompi le empompa igazi emzimbeni wakho yaqala kuwe lakimi sisesengamahlwili singakabi yilutho. Siyakwazi ukuthi le impompi impompa njalo njalo, noma silele noma sihamba noma sihlezi, 72 times per minute ngomzuzu. Njalo ngelanga itshaya ifike 100,000 times ngelanga. Njalo iyenelisa ukubana impompe igazi elifika 2,000 gallons emzimbeni wethu. Nxa uphiwe iminyaka efika iminyaka engama-70, 70 years, bathi bona isingachaya inhliziyo yakho isikhathi esifika 2.5 or 2.5 billion times. Inhliziyo leyo. Ngithini lapha hlobo zami? Senziwe ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wasenza ngendlela esabekayo lemangalisayo. Uthi omunye obhalayo, ingozi enkulu lebuhlungu kayisikho kufa, kodwa kubana uphile ungakwazi ukuthi kungani uphiwe impilo. Ngilombuzo ukubana kambe wena uyakwazi yini ukuthi kungani uThixo ekunikile impilo ngomnyaka ka2021? Uyakwazi yini ukubana kungani wena usaphila abanye sebelele? Indaba esihlangana layo namhlanje indaba kaBelshazzari inkosi yeBhabhiloni. uBelshazzari sifunda ukubana wayengumuntu oyisanqondo, wayengumuntu oyisiqoqodo, wayengumuntu oyisagqibe, wayengumuntu ontamo kayipheqi, wayengumuntu ongukhanda limtshela okwakhe, wayengumuntu ongafundiyo, ngoba wayengumuntu ofundayo wayemele afunde
kuyisemkhulu uNebukadnezari. Ukuba khona kwamaJuda eBhabhiloni kwaletha isifundo esikhulu kumaBhabhilona wonke jikelele, kodwa kakhulu enkosini uNebukadnezari. Lizakhumbula ukubana iphupho likaDanyeli uyalichasisa enkosini uNebukadnezari, onguye uyisemkhulu kaBhelishazari, kodwa kazange afunde lutho. Uzakhumbula ukubana uNebukadnezari ebona amajaha amathathu ehamba emlilweni, abone indoda yesine, indoda le esine ehamba lalamajaha aphuma emlilweni engatshanga, kodwa uBhelishazari kazange afunde. uNebukadnezari ofana nayo wake waphuma wayahlala egangeni lenyamazana, wabuya esekwazi ubana uJehova uyinkosi ebusa izulu lomhlaba, kodwa uBhelishazari kazange afunde lutho khona lapho. Ngilombuzo ukuthi wena uyafunda yini? Uyakwazi yini ukubana uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwababi, lo ngemi emhlanganweni yezoni, ngoba ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova uzidla ngawo emini lebusuku. iBhayibheli sitshela ukubana nxa kuqala umnyaka omutsha, uBhelishazari wenza idili elimangalisayo. Wabiza izinduna, wabiza abafazi bakhe, wabiza izanqiza zakhe, wabiza izikhulu zakhe endlini yedili. Wenza njalo nje. Imbali sitshela ukubana amaMadayi lamaPharisi babevele sebesendleleni bona bazothumba badilize umbuso weBhabhiloni. Kodwa umbuzo ongazibuza wona ukuthi kungani yena wakhetha ukubana angene entokozweni yokunatha lokuphuza iwayini ngalesi sikhathi. Wayethembile ukubana imiduli yeBhabhilona mide mikhulu kangaka ivikele umuzi weBhabhiloni, njalo umfula iEuphrates yayidabula phakathi komuzi weBhabhiloni. Kwakusenza ukuthi nxa isitha sifuna ubana sihlasele kumele siqale sichaphe lo mfula andubana senelise ukuhlasela iBhabhiloni. Kube kanti njalo siyakwazi ukuthi kwakulezi vini ezazithelezelwa phakathi eBhabhiloni. Ukudla phakathi eBhabhiloni kwakungahluphi, kwakuhlala kukhona. Ngakho-ke uBhelishazari wethembile lamabutho akhe, labantu bakhe, lezinduna zakhe ubana bavikelekile, ukudla kukhona, umfula iEuphrates iza kubavikela njalo, lemduli yeBhabhilona izabavikela. Bangena-ke edilini elimangalisayo. iBhayibhili lami lakho liyatsho ukubana wenzela izinduna, uvesi 1 khona phana kuchapter 5 kaDanyeli, izinduna zakhe wazenzela eziyinkulungwane idili, wanatha iwayini kanye lazo. Kwanathwa kuhlangene omama labobaba benatha iwayini eBhabhilona bethokoza. iBhayibhili lithi lona wakhonza izithixo ezenziwe ngegolide nesiliva, yebo nethusi, yebo nensimbi, yebo zenziwe ngezigodo langamatshe. Izithixo ezinamehlo kodwa kaziboni, ezinezandla kodwa kazibambi, ezinenyawo kodwa kazihambi. iBhayibhili lithi yona wakhonza izithixo zakhe, waphakamisa izithixo zakhe endaweni kaNkulunkulu ophilayo. Akwenzayo okwedlula lokho, ngaphandle kokubana athathe iwayini alifake emzimbeni wakhe liyethinta ingqondo yakhe. iBhayibhili lithi lona nxa wayesekholise iwayini wathi kakulethwe izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu eziphuma ethempelini likaNkulunkulu, banathele phakathi kwazo. Yena uBhelishazari lezinduna zakhe namakhosikazi akhe nezanqiza zakhe banathela iwayini hlobo ezithandekayo ezitsheni ezingcwele zikaNkulunkulu. Liyazi yini ukuthi bakhona abantu abayiqholo, bakhona abantu abadelela uThixo, bakhona abantu kunjenje
kulikhefu abanye bazantshontsha nje bazabatshontshe phakathi kwamachechi umuntu angene ethempelini echechi enze into elihlazo uyisiqholo ulenkani udelela uJehova yikho kwenziwa nguBhetshezali khona ukhiyana wangena wathatha izitsha ezingcwele banatha kuzo banatha utshwala njengamanzi. Hlobo zami ezithandekayo siya ekhisimusini masinyane nje ikhefu lekhisimusi liyasondela abantu bethu babe sebebuyile ezikolweni ngiyakwazi ukuthi kulamadili azakwenziwa amanye lawo madili azakwenziwa ingilosi ziyesaba ubana zingene phakathi ngoba izinto lezigigaba lezinto ezenziwayo lenkulumo eziyabe zilapho ingilosi ziyesaba ukuzwa kuyabe kusenzakala. Ngithanda ukuthi ngithi mina hlobo sami esithandekayo uba sisiya ekhefini ngifuna ukukhuluma nawe ukuthi ubuwula bukaBhetshezali bungabe yibuwula bakho ngoba uNkulunkulu kulomzila awudwebileyo ukubana lanxa singona senza izinto kulesigaba afika khona athi lapha suhambe kakhulu. Kulabantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu kachayi kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu uyachaya. Sikhula ekhaya sasithi nxa kuyisikhathi sona lesi siphothe imichilo amagoda sifake ekucineni laphana isatswepu esithi qhwa. uNkulunkulu hlobo zami ezithandekayo kulabantu asebafika esigabeni sokudelela uJehova abantu abasesigabeni sokubana kabasela mzwangedwa kabasela valo balezibindi ezesabisayo uswele ukuthi uthembeni. Khangela ukuthi uthini uDaniel laphana uthi kuBhetshezali nxa ubala ivesi engilibalileyo laphana elika 23 ngaphansi kwalo kancane kodwa uNkulunkulu ophethe ngesandla sakhe umphefumulo wakho lezindlela zakho zonke ezingezakhe kawumdumisanga. Uyakwazi yini ukuthi inhliziyo yakho ukuthi chaye uNkulunkulu uphethe impilo yakho? uNkulunkulu angakhipha isandla sakhe uhambile wena kumele bekwazi ukuthi inhliziyo yakho nxa ichaya ubanjwe isandla sikaJehova esibambe izinkanyezi izulu lomhlaba. Yikho iBhayibheli lisithi lona mesabeni limhloniphe limdumise yena uJehova owenza izulu nomhlaba lemthombo yamanzi. Bhetshezali wehluleka ubana amdumise uJehova. Wena lami ngaleli khefu siza kumdumisa yena uJehova. Siza kumdumisa yena uJehova kumbe siza kwehlelwa yilesi siga esehlela uBhetshezali. Nxa ubala indima ka5 khona phana ku chapter 5 kaDaniel iBhayibheli lithi lona nxa eselethile izitsha wabiza abantu bona kabalethe izitsha banathela kuzo izitsha ezingcwele. Ithi yona iBhayibheli ngasona leso sikhathi wayeseqe umzila odwetshiweyo ubana okumelanga ukuthi weqe. Isandla saqala ukubhala emdulini. Isandla sabhala emdulini. Nawe sihlobo sami esithandekayo kungenzakala ukuthi kade uzenza iziga kodwa ngiyakhuleka ukuthi isandla singabhali emdulini phambi kwebizo lakho. Isandla singabhali ukuthi wena sujwayele sudelela uJehova sufike esigabeni lapho oyisa khona uJehova umdali wakho lo mdali wezulu lomhlaba. Sabhala isandla emdulini kuthiwa inkosi yagedezela yaqhuqa kwaxega amadolo kwakhululeka amabhawudo kwakhululeka yonke into. Inkosi yaxega inkosi yaphelelwa ngamandla yabiza izanusi yabiza izazi yabiza abalumbi yabiza bonke izingcwethi zeBhabhiloni kodwa behluleke ubana babale umbhalo osemdulini. Isandla sasesiyekela ukubhala amabala amane
ayebhaliwe ngomlilo ayelokhe khona emdulini. Yaquqa inkosi, labantu abasendlini baba lomhedehede, baquqa bengakwazi ukubana lo ngumhlolo onjani. Wathi Ndlovukazi yasicela ukuthi akulethwe uDanyeli. Danyeli uyalethwa phambi kwenkosi. Inkosi yamthembisa ukuthi izamenzela abe ngowesithathu embusweni, mnike izipho. uDanyeli uthena, gcina izipho zakho Nkosi, kodwa ngizakuchasisela nxa ubala uvesi ka-24 esibalileyo. Uthena ngenxa yalokho ubona kawumdumisanga uNkulunkulu, isandla sesibhalile. Nanku umbhalo obhaliweyo, mene mene tekel parisin. Incazelo ithi yona mene kutsho ukuthi uNkulunkulu uzibalile insuku zombuso wakho uqedile. Kokuqala. Kwesibili, tekeli kutsho ukuthi wena ulinganisiwe ngesilinganiso ufunyenwe ulula. Parisin kutsho ukuthi umbuso wakho wehlukanisiwe wanikwa amaMede lamaPharisiya. Hlobo sami esithandekayo, kuthena uDanyeli enkosini eyitshele ebusweni bayo, awuzehlisanga. Verse 22, uziphakamisile kuThixo owadala izulu lomhlaba, kawuzehlisanga. Wakhonza izithixo zesiliva legolide lensimbi lamatshe, kawumdumisanga uJehova. Suchaphile umzila. Ufuna ukubuza ukuthi wena nxa sivalelisa u2021, kambe nxa uThixo ekhangela indima yakho, nxa uThixo ekhangela ibizo lakho, kawulula yini? Nxa wena ulinganiswa phambi kwezulu, kawulula yini? Bethezari kwathiwa ulinganisiwe wafunyanwa ulula. Abanye bethu ku2022 sizamuzwa ngendaba sizukumbona. Isizathu silula. Abanye bethu njengoBethezari ngokuthanda intokozo lamafaro alumhlaba, kuthiwa ngamafaro. Sithi singene emafarweni lentokozweni. uSolomoni Nkosi eyayihlakaniphe kakhulu. Solomoni wanambitha konke okukhona emhlabeni, waze wathatha abafazi abafika 1000. 1000. Kodwa uSolomoni ofana naye, uMshumayeli, uthi yena ukuphela kwendaba nangu kuzweni. Kakule into emhlabeni la. Kakula kudla ngakudlanga, nxa ubala ngenhlobo zokudla, nxa ubala ngenhlobo yonke into eyintokozo uSolomoni wangena kikho. Kodwa uthi yena, lalela ukuphela kwendaba, mesaba uNkulunkulu, ugcina izimemezelo zakhe. Yikho ukuphela kwendaba, mesaba uNkulunkulu, ugcina izimemezelo zakhe. Kulona leli khefu, umlimi kasizi, abanye bethu sizaba izukula njengoBethezari. iBhayibhili lithi yona nxa utshwala sebusekhanda lakhe, nxa ikhanda lakhe selibhoda njengelempukane, nxa ingqondo zakhe seziphithizela zingasabhalansanga, uBethezari wathatha izitsha zikaNkulunkulu ezingcwele wanathela kizo. Umpostoli Paul abesebuza ukuthi alazi yini ukuthi imizimba yenu ilithempeli likaMoya oyingcwele. Sekorinte bokuqala ngo6 bese ngu19 lo 20. Awukwazi yini ukuthi umzimba lo ulithempeli likaMoya oyingcwele? Kulomnikazi wempilo oza kubuza ngana le impilo ibolekiwe sihlobo sama siyo yakho. It's borrowed. Impilo layo ibolekiwe, kasiyo yakho. Kulomnikazi oza kubuza ngempilo. Lanxa ungacabanga ukuthi khona hayi yekela mina ngizibulale, kube kwazi ukuthi ngosuku lokugcina ukhona oza kubuza ngempilo yakho. uBethezari nxa ubala kuthiwa wabulawa ngalobo busuku. Waphela umbuso, kwaphela impilo. Uzavuka ovukweni labalahliweyo, uzavuka ovukweni lweziwula,
uzavuka ovukweni lalabo kuthiwa sukani kimi lina benzi bobubi, dedani kimi lina ababi abazavukela ukulahlwa, abangalasabelo emthini wokuphila. Ngiyakunxusa sihlobo sami emseni wenkosi, nxa sigqiba umnyaka ka-2021 umlimi usenzela umuso omangalisayo, saba lenhlanhla yamaswazi aqonywa yinkosi elempunza, thina siqonywe yinkosi uJesu, ukubana sibhekane lo mnyaka ka-2022 emseni wenkosi. Ngiyakucela nginxusa labantu bethu lamhlanje asebegcwelwe ngezidakamizwa lotshwala lendakisa yonke khona. Tshela bomama, libe kwazi bomama ukuthi nxa umama ethatha isidakamizwa noma utshwala efaka emzimbeni, umntwana ozalwayo uzaba yikhona lokho. Ngiyalinxusa emseni kaJesu kubana hlobo ezithandekayo kasingawuchaphi wona lowo mzila. Singachaphi umzila ozathuka uJehova. Singatheli ibululu ngenhlabathi. Singaqhophi uJehova emehlweni. Umlimi kasenzela umusa wena lami. Senze isinqumo esiqhakathekileyo ukuthi Nkosi, ngiyabonga ukuthi abaleleyo emangcwabeni kangcono kulabo. Kuhlane we-COVID corona qeda abantu abanengi balele emangcwabeni, corona qeda abantu lezihlobo zethu ayikahambi phakathi kwethu. Kodwa umlimi usasenzela umusa ukubana sibe ngabaphilayo. Ngithanda ukunxusa namhlanje kuseni ukubana akubale ubana kutshona ukulahlekelwa impilo engunaphakade. Njengobhetsezari wafa edakiwe, uzavuka ovukweni lweziwula, ovukweni labalahliweyo, evukweni labathukiweyo abangalasabelo emthini wokuphila. Wena ubungaze wakhetha yini ukuthi uNkulunkulu akwenzele umusa kunye lami, aselulela intonga yakhe yomusa kunye lami, sivuke nxa sizalala, sivuke evukweni lalababusisiweyo. Babusisiwe ungcwele utsho njalo usambulo olesabelo ovukweni lokuqala, ngoba phezu kwabanjalo ukufa kwesibili akusela mandla. U-Isaiah uyasinxusa sihlobo ezithandekayo, funani uJehova esenokutholwa, umbizeni eseseduze, omubi makashiye indlela yakhe, nongalungile imicabango yakhe makabuyele kuJehova, ngoba uzaba lomusa kuyena. Isaiah 55 verse 6 to 7, Isaiah 1 verse 18 uthi wozani siqondisane sesesodwa. uRoma 2 verse 4 umpostoli Paul uthena, kambe uyawudelela yini umusa kaNkulunkulu? Kawukwazi yini ukuthi umusa kaNkulunkulu kubizele kuphendukeni? Nxa uThixo sakunika impilo hlobo sami, uThixo uyakubiza ubizele kuphendukeni. Ungachaphi umzila. Nxa ilizwi likaThixo ulizwa likuncenga, ungaqholozeli. Ungabi lenkani. Nxa inhliziyo yakho ungayenzi ibe lukhuni, khuluma nisezenje nje. Bakhona abangizwayo, wakhuliswa ngomthandazo, wafundisa ilizwi likaJehova ubana uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyalwa kwabantu, ongema emhlanganweni yezoni. Kodwa ngifuna ukukubuza ukuthi ungizwa ungaphi khathesi? Nxa ungizwa ukhona lapho khona, phuma ebhalweni lakho, umamukele uJesu njengenkosi lomsindisi. Umcele uJesu bana nxa ngisiya ku-2022, nxa umphile impilo Nkosi, nginika ithuba bana nihlakaniphe ingabi yisiwula. Usambulo 3 verse 20 uJesu uthena, ngimi emnyango ngiyaqoqoda. Nxa umuntu elizwa izwi lami avula umnyango, ngizangena ngihlale laye ngidle laye. Kuyisifiso sakho yini nxa sigqiba lo mnyaka ka-2021 ubana Nkosi, ngicela ukuthi ngikubonge ngokuqala ubana ungiboleke impilo, ngingasibani, ngingangcono kulabanye abantu labasebelele. Ngiyabonga ngokuqala. Kwesibili, nxa uvuma ubana unike impilo ubana ngichaphele ku-2022, ngicela ubana ngikuphilele. Ngicela ukuphakamisa igama lakho. Ngicela ubana udunyiswe ngempilo yami. Waba usisiwe alabo abahamba ngemiyalo kaJehova. Kuyisifiso sakho yini ubana inkosi kuphathise ubana uphilele uJehova kulo mnyaka ozayo. Bana nxa inkosi kuvikele wena lemuli yakho,
wena labantu bakho, wena lomndeni wakho, ukuze limphilele uJehova. Lapho khona kaSigoba amakhanda sithandaze. Babothandekayo, siyabonga leli thuba elimangalisayo bana sifunde ubana singahlakanipha, sikhethe wena sisaphila, sikusebenzele. Siyakhulekela abantu bethu phakathi kona leli khefu elide kangaka. Sicela bangangeni engozini zezidakamizwa, bangangeni ekudakweni lekunatheni kwaBhetshezari, bangangeni emadilini kaBhetshezari, kabaphile Nkosi impilo ehlambulukileyo, bangaqumi impilo zabo besesebatsha bebancane. Cela Nkosi baphile impilo eza kunika udumo ngakuwe, ukuze ubanike insuku eziningi emhlabeni. Sibusise ngamunye ngamunye, sizwele leli lizwi ekuseni, ngegama leNkosi uJesu siyakhuleka. Amen.